Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Hozirgi kunda Jack'ning yengil mashinalarini ko'p odamlar уже usunuz tashlab boshladi, qiziqib boshladi. Pikap, crossover, sedan mashinalarini so'rab boshlaganligiga baylanışli Jack GJ'ni qo'limizdan kelgancha obzor etib o'tishga harakat etamiz. Bu Jack brendiga tegishli bo'lgan, ya'ni Jack kompaniyasiga tegishli sedan mashinamiz bo'ladi. Polniy izlikda aytib o'tib ketaman. Sirtqi ko'rinishi, ichki salon interyeri, keyin motor bo'limi, ходовой bo'limi hammasini qo'ldan kelgancha izbezakda tushuntirib o'tishga harakat etaman. Demek aldı betinden bahsettiğim olsak, Jack brendi o'zi Kitay mamlakatidan ishlab chiqariladi. Bizlarga hozir Kitaydan to'g'ri kelib turgan mashina bo'ladi. Kitay mamlakatida ishlab chiqarilganligi bilan buning dizayni italyanskiy Maserati mashinaga o'xshab ketadi. Maserati mashina ko'pchilik biladi. Aldi abrisovkalari Aquila formatda deb aytiladi. Maserati mashinada menen birga bir kopya keladi почти. Aldi faralari, LED faralar qo'yilgan bo'ladi. To'liq LED bilan ta'minlangan bo'lib, bularda tuman ko'rinmaydi. Tumanning o'rnida shunday nikel bilan sol narsalar qo'yilgan. Aldi abrisovkasida to'liq nikel bilan qoplangan bo'ladi. Ertaga tatpasda sinib ketdi degan problema bo'lmaydi. Bekemligini, chidamligini da buni javob beradi. Shunday Jack brendi joylashgan bo'ladi. Aldi betinde, kapital tarafında, art tarafında lishli narsalar yo'q mashinada. Tek skromli ko'rinishga ega bo'ladi bo'lgan. Kapitalımızda bu tarafda bokovoyda поворотник faralar bo'ladi. Beskuluchli доступ sistemalari var. Sirtqi ko'rinishida yana aytsak bo'ladi, arti to'liq monoled far qo'yilgan bo'ladi, ya'ni uzunla. Hammasi to'liq yonib yuradi. Aslida stop faralari da qo'yilgan. Art betinde meni o'ylantirib turgan bir so'rov bor. Soni ko'rib borishlar bilsangiz kommentariyaga yozib keting. Buni liftbackga kiradimi, yo bo'lmasa sedanga kiradimi? Misoli, aynasi bilan qo'sib ochilgani. Aynasi bilan qo'sib ochiladi. Arti uni liftback deymizmi, yo bo'lmasa hatchback deb aytiladimi? Yo bo'lmasa sedan variantga kiradimi? Soni o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldirib keting. Arti bagaj bo'limi 540 litr объем xarakteristikasida berilgan ekan. 540 litr объем menimcha az объем emas. Bu tarafda zapaskilari dakatka bo'ladi. İçinde domkratlari, kulichlari hammasi qo'yilgan. Bu tarafda qo'shimcha narsalar hammasi berilgan bo'ladi ekan. Qo'ldan ustaymiz. Knopka emas, qo'lda ochilib yopiladi. Bu tarafda zadniy faralarim, zadniy kameralar qo'yilgan ekan. Aytarliqday boshqa hech narsa yo'q. Bu yerda G7 o'zi sedan markasi yozilgan, Jack G7 deb aytiladi. Mashinaning to'liq ati. Buning yana bir aytib o'tayim, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya degan narsalar bo'lmaydi. Bu da tek bir pozitsiya, tek full pozitsiya bo'ladi bo'lgan. 2021 ga mexanika avtomat bo'lib chiqqan, hozirgi kunda tek avtomat chiqib turibdi bizlarda. Endi salonning ichki interyerini keladigan bo'lsak, kojamiz, bular обшивкалар plastmassadan. Bu tarafimizda koja var ekan. Stiklo podъемниклari var, sentr zamoklari var ekan. Fishalkalari var. Bu yerda kolonkalar qo'yilgan. Bak. Sidinyalarimiz, sportniy sidinyalar qo'yilgan ekan. Sidinyalar to'liq kojadan. Sidnyamizda obduf yo'q, biroq обогрев bor. Tak, ruli, multi rul ekan. Start stop bilan qoplanadi. Multi rulimiz bor ekan. Bu yerda multimedia boshqaruvlari bor, cruise kontrollarimiz bor ekan. Tak. Monitorlar 8 dyumli monitor qo'yilgan. Jackning o'zining brendini tegishli. Aljasbasam. CarPlay monitor, Android emas, CarPlay monitor bo'ladi bularda. Bu yerda sport rejim bor, обычный rejim bor, komfort rejim. Mashina o'sha 3 rejimda yuradi. Usti betlarida ko'p odam buni aljasadi. Buni koja deb o'ylaydi. Bu koja emas, shumsaq torpedalar. Torpedasi shumsaq plastmassadan. Deflektorlar ham mashinaning sirtindagidek, ichida da shunday lishli narsalar yo'q, tek skromniy joylashgan. Bu tarafda bokovoylar jinaldi. Ochildi. Bu farlar to'g'rilov uchun qo'yilgan ekan. Tak. Rushniylari elektronniy rushniklar qo'yilgan. Avarinkalar joylashgan. Ham mashinaga galolet vaqtida, muzg'alan vaqtida qo'shimcha salmoq beruvchi funksiyalar qo'shilgan. Barlarimiz salonning ichi keng deb ayta olaman. Hozir men oldinda o'tiribman. Uning oyog'imni уже
алдырақ қойсам болады мен сиденияны. Руль электросүление руль екен. Жеңіл, бір қолмен арқайын басқарып кете бересіз. Бұл тарапта люкіміз бар. Люк панорама емес, обычный люк қойылған екен. Бұл жерде очки салатын орындарымыз, һәм ішкі светлерінің, ішкі жақты беретін лампочкалардың һәммесі LED-тан болады. Бұлар аквапринт емес, просто дизайнға істелген. Бұл жерлер һәм кожамен істелген көріп тұрғансыздай. Салонның ішінде дерлік лишний нәрселер жоқ. Жаңа көрдіңіз, алды бетін өзіме қолайлап қойдым, артында да отырған екен. Салонның ішін кең деп арқайын айта аламын. Арт тарапында да даже есігінде көрдіңіз, пешалкалар бар, колонкалар қойылған. Пешалканың вазифасы не зат дегенде, колонканың дауысын тынықластырып беру үшін қойылады. Бұл нәрсе көп машиналарда болмайды. Болса да дұрыстап істемейді. Алғаннан сразу алмастыру керек. Немесе колонканы өзгерту керек. Пионер колонка, басқа колонка қойға тура келеді. Бұда ондай заттар істеу шарт емес. Және бір плюс жері, артында кондиционер системалары бар. Артқы адамдар үшін отдельный қаласеңіз салқын, қаласеңіз қыстың ыссы ауа жеткізіп береді. Кондиционер печки системалар бар. Бұл жерде USB портлар қойылған. Быстрый зарядка да береді. 2-4 амперлік. Салон бөлімі меніңше болды. Салонда ондай лишний нәрселер жоқ. Енді машинаның мотор бөлімін көрсетейік. Көп адамға қызық болған нәрсе мотор бөлімі болады. Мотор бөлімін. Капоттың салмағы ауыр. Машинаның общий салмағынан айтып өтіп кетемін қазір. Оны да бір көрсетіп өтемін, ходовойын көрсетіп өтқандықта. Мотор бөліміне келетін болсақ, мотор 1,5 турбиналы мотор болады. Жактың моторын һәмме видеода айтып жүрміз, алдыңғы видеоларда да һәммесінде шығардық. Жактың моторы Toyota мен совместный Grandjet мотор деп айтылады, японский мотор болады. Так, Grandjet мотор 1,5 турбиналы 134 ат күшінен ібарат болады. Расходлары 7 плюс-минус. Плюс-минус болғанда енді қалаң ішінде жүргенде қарап, максимальный 9-ға шейін расход етеді, 92 құйғанның өзінде. Машинаның моторының және бір плюс жері MPI мотор болады. MPI мотор, білесіз, ертең метан қойсаңыздан болады. Турбинаның есебінен бензин расход етеді, метан қойғаныз, бірақ метанда арқайын жүреді машинамыз. Турбиналары бар. Мотор тарafında және несілер айтсақ болады. Ар жақта шум изоляциялар қойылған екен. Кондиционер системалары, кондиционер трубалары жуан. Мотор бөлімінде дерлік басқа айтатын нәрселер жоқ. Ат күшлерін айттық, расходларын айттық. Мотордың қаяқта істеп шығарылған айттық. Қаяқтың совместный екенін айттық. Машин Китайдан шыққанымен моторды Toyota мен совместный істейді. Сыртқы дизайн итальянский брендта болады. Машин тек Китайда істеп шығарылады болған. Енді ходовой системасына келетін болсақ, баллон размерлерінен бастасақ, 17-лік дискі, алдаспасам, 17-лік дискіде қазір бұда 215-ке 50-лік, 17 тұрды. 50-лік болғанда бұл объемы. Мен өзім маслихат беремін, егер жақ жежет алған клиенттеріміз емес, ала жақ клиенттеріміз болса, бұны 55, ямасы 60-қа көтер жүрсеңіз, еледі машинасының сұлулығына сан қосып береді. Машинның өзінде тұрған баллонларым мекки баллоннан болады. Ол алғаннан сразу алмастыру керек деген нәрсе емес. Егер мысалы үшін аласыз, айдайсыз, айдап болғаннан кейін бар алмастыратын уақытта өзім маслихатым 55, ямасы 60 бас жүрсеңіз болады. Машинның жаңа салмағын айтып өтіп кетемін дедім. Қараң. Общий салмағы машинның максимальный массасы 1 тонна 900. Ол жүкпенен қосылғанда, яғни орташа адамлардың мінгендегі айтып қойғаны да жүксіз есептағанда 1 тонна 100. Машинның салмағын алжаспаған екенбіз, жаңа айтқандай. Ходовой системасынан айтып өттік. Алды, арты һәммесі дисковый тормоз системалары қойылған машинамызда. Қолымыздан келгенше түсіндіруге әрекет еттік. Елде басқа модельдер керек болатын болса, GS6 моделі бар, GS8 моделі, пикап модельдері. Қандай қызықтырған сұрауларыңыз болса, комментарияда қалдырып кетің, болмаса номерлерді қалдырамыз, сол номерлерге байланысыңыз, өзіңіз толығырақ мағлұмат беріңіз.